باب 355 كرياد الصالحين درس 1 تحريم harmingol bay'il hadir yeeyangol yeeyugol jooɗiiɗo ka saare nde o yeeyanta lil baadi iwɗo ka fulawa hara iwɗo noon ka fulawa on o ittor marchandise on ka fulawa o ardi e muɗum won ɗon ka saare o yeeyanmo si wona hara koye duŋaye oya harmugol ɗum wa tulqir rukban e jaɓɓagol setewol mi mana jaɓɓagol commerçant ɓe ɓen ka ɓaawo marché to sakkoɓe ka ɓaawo luumo sooda toon e junngo maɓɓe kañum adda noon maketi on ka nder luumo yeeyta wal bay'u e yeeygol ala bay akhihi e dow ngengu musidɗo muɗum ko ɗum woni ballagol goɗɗo legol wal khutbatu e ƴamugol ala khutbatihi e dow ƴamande musidɗo makko ɗum woni nana goɗɗo no yalti fiji o a accaali ha anda o hokkama ma o faɗi an kadi yalta illa an ya'dana si ona on tigi e yaana inna ko mi yaltino fi o mi wallini yalte aw yarudda ma o rutta kon ɗum woni ruttugol ngol ko mi yaltino fi o mi wallini wananas aw yarudda ma o rutte nanen bi mana waliya ɓe wi okkatama ananas ƴettama anas radiallahu anhu qala o wi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah haadi an yabi'a hadirun nde jooɗiɗo ka saare yeeyanta libadin iwɗo ka fulawa wa in kana akhahu si tawi woni laatanike musidɗo makko on li abihi ka ɓen makko wa in kana hay si laatike akhahu li abihi wa ummihi ɓi mana ko musidɗo makko nene goto baba goto haray sallataka o yeeyanamo so naara ko oya yaani muttafaqun alayhi ɗum ɗo fof ko fi wonno ko kulol jamfa min miɗo winayi e dammi mi itti ka fulawa mi addi minen komin andi sakari toon feƴƴantake 500 000 an noon hara hiɗa andi ndi sakari no yeeye Conakry ga ha 1 million yaha yeeya ɗum 1 million adda jonnalan 600 000 mi holo mi heeɓi tono 100 000 fof par ce que ndi feƴƴantake 500 000 ko kulol ɗin ɗon boli wani ibn Umar radiallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki la tatalaqawul sil'a wata on jaɓɓo marchandise ka ɓaawo luumo hatta yuhbita biha ha o jippina marchandise on ilal aswaqi ka luumoji ha o ara ka luumo o jippina marchandise on tefon alay ɗum ɗo no naati ɗo soodugol marchandise on ka port hara o jippake andi ɗum ɗo woni jaɓɓagol marchandise on ka ɓaawo marché ko ya accu ha jippine ka magasin ji ka stock ji naata ka marché few jippo ka magasin ji fof ando pi on noon si soode ko ɗum haani sellata yeeyugol ko woni kon ka ɓaawo marché sellata an kadi nde soodata ko woni kon ka ɓaawo marché وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا دلماك لا تتلقوا الركبان وتنوأت والكباه لوم ولا يبيع حاضر وتجول إذا كسار يا لباد يودو كفلوا فقال له طاووس أوي ما قوله كن ما كن لا ركب فاندي كل لا يبيع حاضر لباد جول إذا كسار وتيا يودو كفلوا قال وي كن فيهم لا يكون له كتاونا مسمسارا bimana tindinanowo bimana ɗaɓɓanowo mo kiliyan tindinanamo o taw won ɗum few muttafaqun alayhi wa an abi hurayrata radiallahu anhu qala wi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo haadi an yabi'a hadirun nde jooɗiɗo yeyanta libadin wonɗo ka fulawa wala tanajashu wata on janfodir wala yabi'a rajulu wata gorko yeewi ala bay akhi e dow ngeygu musidɗo makko ɗum taw ballono wala yahtub wata o ƴama ala khitbati akhi e dow ƴamal musidɗo makko wala tas'alil mar'atu wata sonnaɓe kadi lamɗo talaqa ukhtiha cergal sina makko li takfa fi kanko tun yo yonitor fi kanko tun yo halorma fi inayi ha kon ka nder miram makko ɓe mana wata o poosan moodi makko yo moodi makko acce to sina makko fi yo halorɗeji ɗin ka galle mako fokkitaɗo jombede jom mbaka tawata o poosan gorko faalaɗo mo yo on accutuɓe jombi ɓen fi kanko yo jombe on andi ɗin fof no waɗa ɗum fof harayno harmi وفي رواية ناري في الله قال بماكي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حديث أن التلقي عند ستة والجألة وأن يبتاع المهاجر عند فرق يانت العربي عربيا كيجو وأن تسترط المرأة عند سناجو سرتين في جنبغل جنغو غوركو طلاق أختها في أجتغل مسلم مكو وأن يستام الرجل عند غوركو tindinanta ala sawmi akhihi e dow tindinande musidɗo makko wona ha ɓe haɗi anin najash ko wiyete kon jamfa wattasriti e jamfa ko gotum muttafaqun alayh wa ani ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki la yabi wa tayyi ba'dukum yoga mo ala ba'i ba'din e dow ngengu yoga
wala yakhtubu wata o jama ala khitbati akhihi do jama musidɗo makko illa an ya'dana lahu sowna o yananamo muttafaqun alayhi wa hada lafzu muslim. wa an uqbata bun amir radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wi al mu'minu gomɗinɗo akol mu'min ko musidɗo gomɗinɗo ko hani ko dalle condition normal e innal de ko ɓe gerata kon fala yahillu hanana li mu'minin gomɗinɗo an yabta'a nde o yeeyata ala bayi akhihi e dow ngel musidɗo makko wala yaktubu wona nde o ƴamata ala khitbati akhihi e dow ƴamal musidɗo makko hatta yagara ha oɗa accita few o gantino o fottito non si o naata ka ngeygu wo ka ƴamal wo rawahu muslim wallahu a'lam wa a'lam.